Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ke tlo recap Izingane Temple. Mpumelelo o kopane le Vuyokazi. Gomme Vuyokazi o re yena ga ye go baela go isha ngwana go Mpumelelo gore Mpumelelo a kgona go bona ngwana. Gomme Mpumelelo a re o nyakile go kopana le yena gore ba tle ba kgona go betha ke moya nyana. Vuyokazi yana para moya eng ya gone le moya mo arai ke nya kono re at least na le wena re kgone go bolela jwale ka ge re le batswadi ke le papa bana ba gago ke nyaka gore nna le wena re bolele ka ba ile gore o shetse jwang ka morago gore nna le wena re kopane le batswadi ba rena gore a senke ba bolela after meeting o bole gona ba Mpumelelo le Vuyokazi wa batswadi ba bona ka morago ga gore a senke ba bolela ke gona ba bolela ka morago gore ba tlo kopana ba tle ba kgone go bolela ka tabeleng gore Mpumelelo o nya go tlhalosetsa Vuyokazi ka yona. And then Vuyokazi yana ba mmotsa gore wa tseba ke Mpumelelo since o change o tsamaya o move o ya go dula Joburg wa tseba o change kana go le Durban bo se ka mogoleng ka gona ga ne jwale wa mmakatša gore ka ba ile gore wa yo actor ka mogoleng gore o ka gona ka gobane di action ke tsona di bolelang go feta molomo tšeo di dirang nna ke no kwa gantši o bolela ka molomo mara di action tša gago di mpontšha gore wena a se wena Mpumelelo ke mo tsebang o ne dilo tše e leng gore o ntshepišitše tšona nna le tirelo mara ka morago ga moo a o sa le Mpumelelo e leng gore ke a mo tseba. Mpumelelo na pa o ja Vuyokazi gore yena o tlile go mo kgopela gore ba swanetše gore ba dire ka mokgwa e leng gore yena o plan o dira ka yona plan ya gago ka mokgwa e planning ga e change o sa ikemišeditše gore a lobole Nosipho Cele gore be mosadi wa mathomo ene ebile a se gore ge a dira seo gore yena ga a rate Vuyokazi o sa rata Vuyokazi bile o duma gore a ka ba gona ka gare ga family ya Moseleko Vuyana pare wa bona ke eng Mpumelelo dignity ya ka e kae go dira ka ona mokgwa stima sa gešo o ke ne le wena le bana ba babedi ene ke ne le wena le bana ba babedi o ke eng se o se dirileng ka ga gešo a senke wa dira selo a senka wa patela selo wa ntšha selo ka ga gešo so o tlo ba le nna bana ba babedi go mme go fetša go ba le nna le bana ba babedi o tlo fetša o bolele gore wena o nyaka go nyala le virgin nako ka mokana bo senke o nagana gore wena o ka tla wa nyala le virgin leo la ga go bona ganne ka lona plan e o bolelang ka yona gane jwale ge nkabe o rile ge ke thoma go kopana le wena wa ntlhalosetša gore nna ke ka gare ga Setempo ke leng ka gare ga Setempo plan ya ka ke gore mosadi wa mathomo ke tlo mo lobola e swanetše gore e be le virgin e seng gore taba tša gona di no tlagane jwale mola e le kgale nna ke dula le wena ke ne le bana ba babedi le wena seo a se se leng gore ke tlo dumelana le sona Mpumelelo ke ga swabile ene Vuyokazi o boletše a re ba sa thoma kopana re Mpumelelo o bontšha le gore o tšhogile a ka mokgwa e leng gore ke mo tseba ka gona gore wa tseba gore Vuyokazi ga dumele tšona tšeo e leng gore yena wa dinyaka gore o ne le go motšhabanyana gape o tsebe gore mohlomong ga a šetše a kwatile hei o ka mokgwa e leng gore le yena ga a kgone go kwišetša swa e le gore ga a nyaka go mo dira mosadi a mathomo ka gobane wa tseba gore Vuyo ga a šetše a kwatile bona o tlo bolela gore a ke nyake seo so Mpumelelo ba bolela gore bona Vuyokazi ntwe e leng gore ga ke e rata ka wena ke gore ge ke thoma ke o dumellana le Setempo mara o gopole gore o rile a o nyake gore nna ke nyake le kgarebele e leng gore le different go wena o nyaka motho e leng gore o nyakile go swana le wena ka dilo tše dintšhi tše e leng gore wena wa di rata jwale motho a mogote o nna ke tlo mo humana kae ke bannyana ba bantšhi ba e leng gore be ke nyaka gore nna le wena ba be ka mogare ga Setempo sa ka mara wena o feleditše le gore or ga o ba nyake wa bantšha ka mogare ga Setempo le nna ka ge ke kwiša gore mmago bana baka ka feletša e le gore ke dirang a ke a ba tloša ga ba sa ba gona jwale tabe o ke e leng gore ga ke rate wa ncontrola jwale ge e le gore o tlo ncontrola a ke nyake tsona tšeo di dirang tlogela go ncontrola ka gare ga Setempo sa ka Nosipho a ka se go dire selo ebile a ka se tle ka melao ntho wena o swanetše gore o dire ke gore o dumele o amogele and then nna ke tlo tšwela pele le wena Vuyokazi a napa mara Mpumelelo o sa nthata wena Mpumelelo a re ke sa go rata ka ge e le gore wa bona gore ke tlile mo lehono ke tlo boledišana le wena ke ka lebaka la gore ke sa go rata ebile ke sa go hloka gore o be gona o be part of Moseleko gomme Vuyokazi a re a tsa keng di action tša gago papa a di bontšhe le gore wena wa nthata ge nke bo nthata ka be go be go bonagala
o nthata ka molomo mara ge le di-action tša gago di no bontšha gore ga o sa nyaka so o sa tlong o nthata a go nne seng e leng gore nka se dira wena go thoma o kopana le marato mamsa wa change ga o sa le mpumelelo e leng gore ra mo tseba o ba mpumelelo o mongwe o re sa mo tsebeng taba Joburg ya ke tsebe gore go swere jwa ke tsebe gore ke lerato le lemsa le go bakeng mpumelelo bona a go nne le seo e leng gore wa se bolela re gopola ga botse tirelo le yena o boletša re mpumelelo o change sala e ba le ngwanola mpumelelo ga a sa le ka mokgwa e leng gore ke mpumelelo e leng gore wa mo tseba dilo tša ba mo tshepišitše tšona ga a sa nyaka go di dira jwale go bontšha le gore mpumelelo ka re ga a thoma a tsena ka gare ga lerato le lemsa le mo driver crazy ebile a ba le gore bathong kana ke tshepišitše batho ba bangwe so kana ke ka mogare ga Tempo and le baba mosele go gopola mo tša re mpumelelo go nyaka gore basadi ba batho ba kgone go rata ba rate ba hlomphe o skebe wa rata o mongwe ga kudu wa sa rate o mongwe ga kudu go sha gore mpumelelo o sa ithuta go tsena ka gare ga marato a sa ba kušiša taba Tempo gore ke o no bolela gore o tlo e gona mara a ke bone le gore wa e gona gane jwale a ka no tla tsena ka gare ga Tempo mara gane jwale ke bona e le gore e sa le o monnyane gore a ka tsena ka gare ga Tempo ka ge e le gore ba monyaka magare ba gago ga ba mogwetse ba lla ka yena ba re o changeitše ga a sa hwetšagala ga ba sa kgona go mmona ga a sa ba hlokomela lerato le la ba fa lona mathomogong ga a sa ba fa lona jwale ke bona gore mpumelelo o swantse gore yena ka tabe ya Tempo a no boela morago ga nnyane ka yona o tla re maybe mo la šitše a swere bo ma 30 ya ba gona e le gore o thoma go tsena ka gare ga Tempo ka gobane a se ba kwešiša gore go rata motho wa mosadi ke eng o hlompha motho wa mosadi ke eng a ke bone e le gore o hlompha boyokase le tirelo ka gobane ge nke ba hlompha be tlo gapeletša gore a ba swantšhe ka mokana ga bona a ba sware ka go swana le ntate Mosele ka mokgwa e leng gore o rata basadi ba le ba gago ka gona o ba hlompha ka mokana ga bona le ge e le gore go ka no be e le gore go na le dintwa tše e leng gore di ba gona ka gare ga motse o la o phela ba itišitše pele le bana ba gago ke kwile kana go ba mo wishetša Father's Day ba bolela gore baba Mosele le ge e le gore tšatši leo ga a tle go robala ka motseng o mongwe mara o feta ba bona ba dumediša a sega le bona a fete a e ka mo e leng gore o tlo ya go robala ka gona jwale mpumelelo ke nagana gore o swanetše gore a ithute go tšwa go papa gagwe a ska ba re yena o rie Tempo o ya le ka mokgwa e leng gore yena o nyaka ka gona ka gobane maele o swanetše gore a humane go batho ba bagolo ba e leng gore ba tsene ka gare ga Tempo ba mmotse ka basadi gore basadi go na le bona e le ba 4 goba ba 5 ke eng se o swanetšeng gore o se dire gore o tlo kgone go ba kgona ka mokana o swanetše gore o dire eng swanetše a ba kgotsofatše ka mokana ga bona le tše dingwe tše e leng gore rena re itsebe ge motho a šitše a tsene ka gare ga Tempo wa di dira ke tšona tšeo tša Izingane Tempo. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Ta-da.